Diwrnod 10, Caernarfon, Day 10. Heddiw dych chi'n mynd I dref Caernarfon. Heddiw byddwch chi'n ymweld â chanol tref Caernarfon, ei gastell a walia'r dref. Byddwch yn adolygu'r cwrs cyfan ac mae peth o'r gwaith mewn fformat tebyg i'r cwestiynau arholiad y gallech fod yn eistedd yn fuan. Today you will be visiting Caernarfon Town Centre, its castle and town walls. You will be revising the whole course and some of the work is in a similar format to the exam questions you might soon be sitting. Gyrwch I Gaernarfon. L55 Y lle gorau I barcio am y dydd yw maes parcio ffordd Balaclava. Os ewch chi at Gaernarfon o'r dwyrain, trewch i'r dde wrth yr ail gylchfan. The best place to park for the day is the Balaclava Road car park. If you approach Caernarfon from the east, turn right at the second roundabout. Amserlen. Mae'r diwrnod yn llawer mwy rhydd yn ei strwythyr a gallwch gynllunio trefn y gweithgareddau I weddi eich diddordebau. Cofiwch, pan fyddech chi'n ymweld â safleoedd cadw, efallai y bydd yn rhaid I chi dalu am fynediad os nad ydych chi'n aelod o cadw. The day is much freer in its structure, and you can plan the order of the activities to suit your interests. Remember, when entering Cadw sites, you may have to pay for entry if you are not a member of Cadw. Myrddin. Mae stori olaf y Mabinogi yn ymwneud â Myrddin. The final Mabinogi story is about Merlin. Muriau'r dref. Dewch o hyd I walia'r dref ac archwilio eu cynllun. Find the town walls and explore their layout. Y dref. Ymwelwch ar amrywiaeth o siopa yng nghanol y dref. Visit the variety of shops in the town centre. Yr harbwr. Ymwelwch ar harbwr ac ystyried hanes diwydiannol Caernarfon. Visit the harbour and consider the industrial history of Caernarfon. Amser cinio. Mae yna nifer o gaffis o amgylch y dref a bydd llawer ohonyn nhw'n gallu derbyn eich archeb yn Gymraeg. Y castell. Archwiliwch y castell. Explore the castle. Charles, Tywysog Cymru. Archwiliwch hanes arwisgo Tywysog Cymru diweddaraf yng Nghastell Caernarfon. Explore the history of investiture of the most recent Prince of Wales in Caernarfon Castle. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ar ôl eich diwrnod, mae yna weithgaredd ysgrifenedig I chi ei wneud. Mae hwn fel rhan ysgrifennu'r arholiad.
Gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith. After your day, there is a written activity for you to do. This is like the writing part of the exam. You can ask your class tutor to check your work.